Pet kini gido ingin tap naki bentaki perlok rawan kan rotorik beri banyo harar darsan ngite ispasan 4 kilo ngite ka komplet kar ka komplet yo dak ini sibit dalai wise nan Tapi eksat kan. Ngatrai ki perlok rawan ki sutnat ni namar ngila thelang bat komplet namar ga komplet ni ga dai ba bat kad karo ga dai ba he ki rawan ro kidang tentang arngut ni tadang stem video telah shoot mat behne minta selap rusulas sedang hap tabalanang set kapukas tangguh yang dan widon kapukas bahek pak ini kar onai bah bayong ini si de pek kini kido ngapun mau kan ki program so esen kini kido sispa 10 kilo kan de ki kido tingin tep baik dengan kerpat ki perlu rawan bit banyak pesatan tapi pesatan kadok kamda ciu